Moqosuwa nyeweng ya polao ya moahi wa Pimville Kgomotso Diale e leng Tebogo Molapo ya dilemo tse 29 le Mokgabi Ngwanapudi ya dilemo tse 33 ba hlahelletse ha kgutshwanyane lekgotleng la dinyewe la Masrato a Protea Soweto mo nyewe ya bona e kgutlitswe morao ho la 4 kgoding e tlang ha diphuputso di ntse di tswela pele. 2 male persons appeared charged with 2 counts of murder, 6 counts of attempted murder, 2 counts of possession of unlicensed firearms, and another 2 counts of possession of ammunition. NPA ere e santse e tla netefatsa maemo a baqosuwa ka mora ho bolella mapolesa hore ke baahi ba Lesotho. Ka lehlakoreng le leng kopo ya beili ya banna ba supileng ba qosetswang polao ya Elvis Nyati e kgutlitswe morao mme se tla mamelwa hosane lekgotleng la dinyewe la Masrato a Randburg. Nyati yeo e le moahi wa Zimbabwe o ne a shatjwe a ba a tjheswa Diepsloot ka la supa kgodinyane e hodimo. Monna wa bosupa o tobane le diqoso tsa polao, teko ya polao ho kwetela le tse ding tse 4 tsa ho otla ka maikemisetso a ho ntsha kotsi. Lekgotleng la dinyewe la Masrato a kgaleshiwe ka jeno nyewe e kgahlano le monna wa Kimberley ya dilemo tse 24 e leng Itumeleng Machabe ya qosetswang ho beta le ho bolaya ngwananyana ya dilemo tse 11 e kgutlitswe morao ho la 19 kgoding e tlang moo yena a tla tswang a sa le ditlamong. Ho ya ka e mong wa lelapa la re lebogile Segami o ile a betwa a ba a gangwa ho fihlela a hlokahala. Moedi wa NPA province yana e le Mojalefa Senokotswana o re Moqosuwa o na le nyewe e nngwe hape ya peto mme jwale o tla tobana le diqoso tse 2 tsa peto le polao. Ka di 19 re tla khutla hape lekgotleng lena la dinyewe for qeto e tlabe e nkuwe ke botjhotjhisi ba setjhaba ntlosong ya hae ya pele yane ya peto re tsebe ho di kopanya hantle ha di ya pele. Ha re leba lekgotleng le phameng la dinyewe la Cape Town maqwetha a mmelelwa wa ho tjheswa ha parlamente Zandile Mafe a re hona le maemo a sa tlwaelehang a lekaneng hore a ka fumantshwa beili. Nyewe ya boipiletso Mafe e kgahlano le ho mothibela ho fumantshwa beili e ne e mametswe lekgotleng le phameng la dinyewe la Cape Town ka jeno. Mafe o na tshwarwe ka pherekgong ka diqoso tsa ho qala mollo o ileng wa tjhesa le ho senya tse ding tsa dikarolo tsa moaho wa parlamente. Maqwetha a hae a nganga ka hore qeto ya ho mohanela ka beili e itshitlehile hodima boipolelo bo utlwahalang ha Mafe a boyentse bo ileng karolo ya bopaki bo ho fanong ka bona nyeweng ena mo ba reng ha boetsa ka boithaopo. Ba re Mafe o ne a lokela hore ebe o rometswe ho ya hlahlojwa monahano pele ho mamelwa boipolelo bona ba hae. You can't bring a medical practitioner to make an opinion, correctly or incorrectly, but he made an opinion. The time was after 10 o'clock in the morning. Botjhotjhisi bo re boipolelo ba Mafe ke karolwana fela ya bopaki ba bona yeo ba faneng ka bona kgahlano le ho fuwa ha hae beili. The crux of our opposition is that the accused, through his lawyers, has not brought anything new, has not argued that the magistrate was wrong in terms of the facts and the law in taking that decision. Ha wa hlaka mothating ona hore kahlolo e tla dihuwaneng.